мавсими кишту кори зироати пахта дар ноҳияҳои пахтакори вилояти Хатлон авҷи бештар пайдо мекунад. хоҷагидорон бо дарёфти имконоти хуби техникӣ кӯшиш мекунанд ки ҳар чиз зудтар кишти ин маҳсулоти содиротиро ба анҷом расонанд. тибқи иттилои раёсати кишоварзии вилояти Хатлон, хоҷагиҳои пахтакор вазифадор шуданд ки то 10 апрели соли равон пурра мавсими кишти навбатии пахтаро ба анҷом расонанд. тибқи дурнамои тасдиқнамудаи шаҳри Левакан, имсол бояд дар ҳудуди шаҳри Левакан аз тарафи изамистифода баровандагони шаҳр дар майдони 1010 гектар бояд кишти пахта гузаронанд. ҳамкории кумитаи идораи замини шаҳри Левакан бо идораи кишоварзӣ хуб баро монда шудааст. айни ҳол дар ҳудуди шаҳри мо дар майдони 220 гектар кишти пахта гузаронда шудааст. кӯшиш мекунем ки дар рӯзҳои наздик мувофиқи нақша киштро ба анҷом расонем. имсол мо майдони кишти пахтаро 60 гектар нисбат ба соли гузашта зиёд кардем. имрӯз дар тамоми хоҷагиҳои деҳқонӣ пахтакор кишт рафта истодааст. нақшаи киште ки имсол ба зиммаи мо гузошта шудааст, мо ҳамиро то рӯзи 10 апрела ба анҷом мерасонем. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ низ ба таври шабонарӯзӣ ва истифодаи ҳама имконот маъракаи кишти баҳориро метезонад. мо дар деҳоти дӯстии 50-солагии Тоҷикистон, Яккатод ва иттифоқи Абдураҳмони Ҷомӣ мушоҳида кардем ки аллакай то 20% нақшаи кишти имсолаи пахтакориро ба анҷом расониданд. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аз 4 нави тухмӣ бештар баҳрабардорӣ мекунанд. махсусан тухмиҳои нави Хатлон 2014 ва Тоҷикистон дар муҳити ноҳия ҳосили фаровон медиҳанд. мо имрӯз дар ҷамоати деҳоти Яккатод 1641 гектар замини кишти пахта ба нақша гирифтагем. то ба имрӯз 453 гектарашро ба идмом расондем. ҳатто рӯзҳои 10 апрели ҳамин моҳ ба пуррагӣ ба идмом мерасонем. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳам аз ҳар рӯзи офтобии фасли баҳор истифода бурда маъракаи кишту корро метезонанд. барои дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонидани мавсими кишт имконоти техникӣ фаровон буда кишоварзон аз тракторҳои корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг ва себ баҳрабардорӣ мекунанд. ин тухмипочакҳо аз ҳисоби маркази хизматрасонии техникии ноҳия буда ба таври иҷора ба ҳама хоҷагиҳои деҳқонӣ кӯмак мерасонанд. то имрӯз дар майдони 270 гектар кишти пахтаро гузарондем. нақшаи иҷроиши барномаи кишти пахтаи мо 9600 гектарро ташкил медиҳад. мо албатта ин майдонро бо пуррагӣ киш менамоем ва тасмим гирифтем ки аз ҳисоби заминҳое ки дар соли 2018 мо ба гардиш ворид намудем, дар он зироати пахтаро иловагӣ киш намоем. дар ноҳияи Фархор маъракаи кишту кори баҳорӣ идома дорад. имсол кишоварзони ноҳия мувофиқи дурнамо бояд дар майдони 9600 гектар кишти пахта, 1000 гектар сабзавот ва 635 гектар кишти зери плёнкаи полизӣ барвақтӣ гузаронанд. бо истифода аз боду ҳавои мусоид дар хоҷагиҳои ноҳия то имрӯз дар майдони 767 гектар сабзавот, зиёда аз 500 гектар полизӣ ва дар майдони 5700 гектар кишти пахта гузаронида шудааст. طبق اطلاع مسئولین برای در مهلت پیش بینی شده به انجام رسانیدن معرکه کشت پخته دوام چند روز اخیر در میدانی از 650 تا 700 گکتار کشت صفت گذرانده می شود. در خواجگی‌های جماعت دیهات فرخار و در قد ناحیه کشت پخته باید تا سنه 10 اپریل پورا به انجام رسانیده شود. در خواجگی‌های دیهات مذکور امسال در برابر پخته کشت سبزوات و پالزی نیز با وسعت جریان دارد، زیرا کشاورزان ناحیه همساله از استحصال سبزوات و پالزی بر وقتی درآمد خوب به دست می‌آورند. سال‌های اخیر کشاورزان ناحیه فرخار سعی کوشش دارند که به کشت زراعت‌های بر وقتی تربوز زیر پلیونکا در گرخانه‌های موسمی پرورش و نگهبانی بادرنگ و پمیدار خوب برآمده بازار داخلی ناحیه را با محصولات خودی تامین نمایند. میدان گرمخانه‌های موسمی سال به سال زیاد گشته، امسال در میدان زیاده از 6.5 گکتار زراعت‌های بادرنگ و پمیدار کشت کرده شده است. موافق دورنمای ترکیب کشت زراعت‌ها ما در میدان 635 گکتار زراعت‌های پالزی کشت کردنی هستیم. این نقشه قریب به اجرا رسانده شده. در میدان زیاده از 300 گکتار کشتی زراعت‌های
зери плёнкаи тарбуз гузаронида шудааст. дар ноҳия барои фаровонии бозори истеъмолӣ ва пурсамар истифода бурдани ҳар як қида замини кӯрами обӣ имсол дар майдони 400 гектар кишти пиёз ва 200 гектар кишти картошка гузаронида шуда аллакай аксар деҳқонон ба ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ гармхонаҳо низ шурӯъ намуданд. барои афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ аҳли заҳмати хоҷагиҳои ноҳия иқдом гирифтанд ки рӯзҳои наздик дурнамои 233 гектар кишти сабзавот ва 69 гектар кишти полезӣ боқимондаро низ ба анҷом расонанд. فصل بهار و نوروز در ردیف ایام شکفتن‌ها و رویدن‌ها بودند، همزمان آغاز تولید برای بزغاله‌های شرمس نیز محسوب می‌یابد. در این دوره تلو تپه‌ها و دامنه ادیر و کوه‌ها سبزپوش و پر از رمه‌های مال میده شاخدار می‌گردد. دهمرده‌های چشمکاردان ناحیه شهرستان ولایت سوق نیز بزرگ گوسفندان را به تلو تپه‌های مخملی رانده دوره پرمسئولیت نسلگیری را ادامه می‌دهند. امروز در همه شکل‌های خواجگی‌داری ناحیه شهرستان 61570 سر مال میده موجود بوده، از آن در کوپراتیوهای استحصالی تجارتی و خواجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی 5969 سر مال میده شاخدار پروای پرورش می‌یابد که 1870 سرش را میش‌ها تشکیل می‌دهند. تا این مدت از 1870 سر میش 1350 سر برای بزغاله‌های سالم به دست آورده شده است. در این کامیابی نظر است دهمرده‌های کوپراتیوهای استحصالی تجارتی و خواجگی‌های دهقانی شهرستان، گلستان به نام مردانخول شکورو، حصار، چشمسار و به نام عمر سلیمان سهم ارزنده دارند. در کوپراتیو استحصالی تجارتی شهرستان که در صف پیش صفحه از جانب مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه تشکیل داده قرار دارند 270 سر بزرگ گوسفند پروای پرورش می‌یابد. هرچند زمستانی پس سرگردیده سرد و طولانی آمده باشد هم مسئولین و دهمرده‌های کوپراتیو ذره‌ای به هراس نافتاده در کشر و آغل‌های زمانوی و گرم با استفاده 20000 کیلوگرم خاشاک بیده سبز و 5400 کیلوگرم جو سبوس گوسفند و بزها را از زمستان سالم و فربه برآورده و معرکه نسلگیری آماده نمودند. نتیجه جهد و تلاش‌های پیوسته بود که چوپانان و دهمرده‌های این خواجگی در ناحیه نخستین گردیده معرکه نسلگیری را انجام دادند. امروز از 180 سر میش و ماده بزها 174 سر برای سالم به دست آورده شد که به هر 100 سر میش 97 سری راست می‌آید. برای بزغاله‌های نوزاد الان در تل و تپه و ادیر و دامنه کوه‌ها جست و خیز کنان سیمای زمینی مخملی را زیبای دلارا گردانیدند. فصل بهار چقدر که فصل کشاده شوی است، فصل افزایش است. ما دهمرده‌های کوپراتیو ناحیه شهرستان کوشش به دست آوردیم که من چاره‌های میده شاخدار رو از زمستان سالم و بردم براریم و حاضر موسم نسلگیری ادامه داده ایستاده است. ما کوشش کرده ایستادیم که همین نسل رو از هر 100 سر 97 سری نسل رو به دست بیاریم. امروز معرکه نسلگیری از مال میده شاخدار در همه شکل‌های خواجگی‌داری و دیگر کوپراتیوهای استحصالی تجارتی و خواجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی ناحیه شهرستان با اوج تازه ادامه دارد. دهمرده‌های ناحیه کوشش به خرج داده ایستادند که دورنمای سالانه نسلگیری را دهه اول ماه اپریل سال روان به اجرا رسانیده نسبت تامین بی‌خطری امنیت آذوقه‌آوری مملکت سهم مناسب گذارند. дар ноҳияи данғараи вилояти хатнон ҷиҳати парваришу истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти хушсифат тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонида мешавад. ташкилу ба роҳ мондани фаъолияти гармхонаҳо низ яке аз самтҳое аст ки кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи данғара бо роҳи фаъолияти пайваста ва амалисозии нақшаҳои лозима ба дастовардҳои назаррас ноил шудаанд. имрӯзҳо ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ дар гармхонаҳо фаровон буда аҳли заҳмат барои гирифтани ҳосили дилхоҳ аз роҳу усулҳои муосир истифода намудаанд. тавре мушоҳида мешавад кишоварзон аз ҳисоби ташкили гармхонаҳо фоидаи хуби иқтисодӣ мебинанд. саҳмдорон ҳосили ғундошташударо аллакай ба бозорҳо бароварда бо нархи дастрас пешниҳоди харидорон менамоянд. аҳли заҳмат ҳар қитъа заминро самаранок истифода бурда аз гармхонаҳо ҳосили фаровон ба даст оварда сокинони ноҳия ва ҳам дигар навоҳии кишварро бо сабзавоти тару тозаи барвақтӣ таъмин менамоянд.
барои дар ҳама фасли сол ба пуррагӣ қонеъ намудани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ деҳқонону кишоварзонро зарур аст ки аз имкониятҳои муҳайё гардида самаранок истифода намуда масоҳати гармхонаҳоро зиёд намоянд. Зеро бо ташкили гармхонаҳо ҳам сокинон бо маҳсулоти ниёзи аввал таъмин мегарданду ҳам садҳо нафар шаҳрвандон соҳиби ҷойи кор мешаванд. Мин баъд низ кишоварзони ноҳияи Данғара бо мақсади афзун намудани дастовардҳои истеҳсолӣ, гирифтани ҳосили баланд, ба шуғл фаро гирифтани мардум ва ғанӣ намудани бозори истеъмолӣ бо роҳандозии тамоми имконоти мавҷуда соҳаи кишоварзиро рушд медиҳанд. бешубҳа баҳорро фасли шукуфтанҳову рустанҳо намегӯянд. эҷозкориҳои табиат, зиндашавии замин, сабзишу нашунамои гулу гиёҳҳои шифобахш, чаманистону лолазори воқеан ҳам аҷибу зеборо дар ҳар гӯшаи аз сарзамини хуршедӣ мушоҳида кардан мумкин аст. пас ҳамин аст ки баҳорро зеботарин фасли сол мегӯянд. баракати айём ва баҳори фарухпайкро ана дар ин мавзеи лолазори ноҳияи ҷайҳун хуб мушоҳида кардем. як ҳафта боз дар ин хирмани роз гулҳои лола хиромидану ҷилваи ноз доранд ва ба ҳазор рангу бо таваҷҷӯҳи ҳар бинандаву ҳар ошиқу ҳар роҳгузарро бешак ин манзара ба худ ҷалб мекунад. воқеан ҳам дар ин мавзеи ноҳияи ҷайҳун ҳамасола бо сербориш омадани фасли баҳор лолаҳои худрӯи наврӯзӣ ҷилванамоӣ мекунанд ва бо нумои хеш муҳити фараҳфизои ватани моро боз ҳам зинати беш мебахшанд. худ рисолати баҳору наврӯз ҳамин аст. ба қавле бархурдорӣ аз ин шоҳкориҳои табиат ба тани беҷон равон мебахшад ва рӯҳу танро таровату солимӣ ато мекунад. аз шаҳри душанбе ба ноҳияи панҷ сафар дошта будем. ба ноҳияи ҷайҳун гузарон шудем. як лолазори зебое ки дар ноҳияи ҷайҳун мавҷуд мебошад, як ватани зебу обод мебошад. мо аз ин фахр мекунем, шукронаи неъмат мекунем ки ватани азизу маҳбуб дорем. дар ватани мо ғайр аз гулҳобо чиҳое намесабзанд. алафҳои хуби табиам дорем. алафҳои барои саломатии инсон ҳам мавҷуд аст. зиёда аз 800 гиёҳҳое ки ҳаст дар ноҳияи мамлакати ҷумҳурии мо. аз ин бояд мо истифода бибарем. беморро бояд аз ино истифода бибаранд ки тавобат биёбанд. воқеан ҳам шукри ватани ободу хуршедӣ хоҳем кард. ҳар фасли сол дар кишварам шукӯҳу азамати хос дорад, вале баҳор бо фазилату нусрату ороишоти аҷибаш камназир аст. ҳамин аст ки бо чунин қашангиҳо баҳорро арӯси сол мегӯянд. ин лолазор на танҳо муҳитро зебову пурнақшу нигор намудааст, балки бармашом ҳам накҳату зебои рӯҳбахшро ато кардааст. насими форами инҷо ва тамошои либоси арӯсонаи лолаҳои пуреҷоз бешубҳа таваҷҷӯҳи ҳар як сокини кишварро ба худ чун оҳанраво ҷалб мекунад ва ин ҳама рангиниву зебоиҳо қалбҳоро аз нав шоду масрур ва боз ҳам зинда гардонида ба кошонаҳои дил бахту пирӯзӣ ато мекунад. дар ноҳияи ҷайҳун ин ягона минтақае нест ки чунин лолазорҳо паҳн гашта бошанд. дар минтақаи қародум низ мо ин хел минтақаҳоро дорем. дар минтақаҳои водии чорум ин хел минтақаҳоро дорем ки ҳамасола баъд аз анҷом расидани нашунамои ин растанӣ мо онҳоро ҳамчун захираи хӯроки чорво садҳо тонна хӯрокҳои чорво захира карда ҳамчун захираи серғизои хӯроки чорво истифода мебарем. фурсати тамошои ин манзараи ҷолиб тӯлонӣ нест. умри лола ҳамагӣ чанд даҳрӯза аст. пас бо каломи шукрона дар лаб мебояд ҳусни нотакрори кишвари офтобиро тамошо кард ва аз дилу ҷон дар роҳи обод кардани ватан камари ҳиммат баст.